Ka Oppo kalau penmi ya kena ke budget phone jangka kata ka Oppo K13. Teh kena video nginyapit ya kita specification jang kena ke phone bagi ai. Teh cua bagan sedang singa bahalak ya kena video. Bat lada kade ke sinengkong ba piwan kena ke channel jonga teh singa bahas subscribe ya kena ke channel ba pinjok kum kini latest update kibaya de sipanggi phone bat kibai kita. Namar ngasem badang duna pelap kitek channel kena ke jala jongi kiba ai ya kita regular update kibaya de sipanggi phone. Tena kata gadau ngasna ya kena ke channel bahkan ai jingerap ya ki para nong pendon bakin long aware mo la netip sepanggi pun temai bakin nang banjit ya kita ki pun ki balak biang ban punon kam tu ya hang ngin nyapit ya kita ki specification jong kana ke pun tengin sedang syua haga body bat ke frame jongka ya ke body bat ke frame jongka la sina dagi plastik bat ya ke jing sedang jong kana ke pun kalong pra poinsan bat ke jing kia jongka pat kalong ars pak program haki sim slot pat kana ke pun ka support tang dagi takin nano sim kan haka IP rating pat kana ke pun ka support tang daga taga IP65 tenang taban unlock pat ya kana ke pun ki ai daga taga under display fingerprint kamut pihak ban unlock hapok ka display temen tapan in nyepet ya kataga display jongka kajing hak jongka display jongka kalong 0.9 inci daga taga full HD plus ka flat AMOLED display nang tasis pa RPU Hz ka refresh rate bat haduk khat R spa nits kataga peak brightness ki ai kana display temen tapan in nyepet ya kataga hardware bat ka software ka hardware lana processor ki ai kana pun da uta Snapdragon 6 Gen 4 bat lasna u da kataga 4 nanometer ka teknologi mah une processor batma jong une 6 series jong kanaga company Snapdragon mah bat une processor une 6 Gen 4 uya compete bat utu processor uba popular bah uba naga toga company MediaTek Dimensity 7300 haga antutu benchmark score une processor ula yo ndri lak tam bat lakan jo nyau lak kataga score ba uyo te hagi games pat kanaga pun ka support 60 fps haga BGMI tegalak ban support 90 fps lang bagi update hadin habut te ndre haga Call of Duty mobile pat une processor ula support 90 fps te hangne ka software pat haga naga pun la pentrekam da u Color OS 15 halor jong tau Android 15 bat hadu arsnem kanaga pun kan yo ya kataga major Android update bat live pat kataga security update kin ai bat la aru lai sautli kita gi AI features haga naga pun kabanangkong kataga AI clarity enhancer kaba arpat kataga AI on blur nang taga balai pat kataga AI reflection remover taga basapat kataga AI eraser kini sautli kita gi AI features kala ai kanaga pun kadon arjat kita gi RAM bat ka storage variant jongka kabanangkong kataga pra-GB RAM sispa pra-GB kataga base variant mah kaba arpat kataga pra-GB RAM bat si arspa 10GB ga storage bat ka jet RAM bagi ai kanaga pun kataga LPDDR4X bat katuga jet storage bat ki ai kanaga pun da kataga UFS 3.1 temen tapan inyepet jaga kamera jongka hakanaga pun kila ada kataga 10 megapixel ka main kamera jongka bat hakanaga kamera ki ada kataga Omni Vision sensor kanaga Omni Vision sensor ki syat ai tang hagi pun batat dor tengam tip balik bagi ada kanaga Omni Vision namar haki kamera ki balak kambiang ki syat ada kita ki Sony sensor lanegi Samsung sensor dah kene pat ki ada kataga Omni Vision kanaga Omni Vision kam dapau bahar nang tahaga video stabilization ru haga naga pun ki aitang daga taga EIS kataga electronic image stabilization ki claim ada kataga OIS kataga optical image stabilization namar bagi ada kataga EIS tega stabilization ki video jangka naga pun kilaban duna tenang taga naga kamera ka support 4K 30 fps ka kamera ba arpat ki aitang daga taga 4 megapixel kataga depth sensor la naga depth kamera mah ya ka ultra wide kamera pat ki claim ai haga naga pun teh ka front kamera pat kanaga pun ki ada ka 100 megapixel bat ka support tang 1080p 30 fps haga video temen tapan in nyepet ya u bateri jangka haga naga pun la ada uta un nyau hajar mAh u bateri bat u charger pat ki ada u prape watt utau charger jangka tah haga liang u bateri kanaga pun kala kambiang temen tapan in nyepet ya kita gi features jang kanaga pun kadon artili speaker jangka kita gi stereo speaker banang ta kumba khandai teli AA kita gi 5G bands ka ai tah haga wifi ki ada ka wifi 6 u bluetooth pat ki ada u bluetooth 5.2 une ta ulak kamri mo model kila dei ban ai at least da u 5.3 lana 5.4 tenang ta ka white wine L1 ru ka support bat nang ta u IR blaster ru ki ai kata ka GPS ru ki ai ka NFC te ki claim ai ra ka radio ru ki claim ai ta ka mic pat ki don artili ki mic te menta ha ka color pat ini page ka color ki IR jet kata ka IC purple pat kata ka
Prism Black. Kador jong kana phone pat kan sedang nadu ke kan riu hajar khandai spa khandai pundai. Kata kade jong katu ka base variant mo katu ka praj biga RAM chispa ro praj biga internal. Hakana kador ba ka ai tegal abyang hi tenre dang don shu ki brand mo ki balak ban compete ya kana phone. Telada pikwa bangan compare ya kabat katuka Infinix Note 50s sa komen mo lada bun kibakwa bangan compare ya ka dengan sa pemik ga video bangan compare bat kanaga Infinix Note 50s taruh ke barang sumi temai mo bat ya kanaga pun kindi nangkong ya ka haga arpusan terik una ubnai April tementa ngatharai phila es ngatu ya kita ki specification jong kanaga phone lada POE hadu menta ya kanaga video singa bha ai ya like jong phi bat subscribe ya kanaga channel lada pimpat dem tengin ya sempat hagabe pat ke video jonga kublai sibun